A prezadovoljna je bila i kći Mate Kovača, koja unatoč strahu od letenja ima veliku želju dosegnuti nebeske visine u armijskom MIG-u. Ali MIG mi je toliko naš, to je nešto posebno, kad čovječe skoro brzina svjetlosti, to mi je stvarno, a to ću napraviti jedan dan. Kad skupim dovoljno hrabrosti, nekako ću si srediti da si idem u MIG, da me neki zgodan po mogućnosti pilot vozi i to je to. Reci mi, koji ti je najdraži savjet kojeg si dobila od oca? Budi svoja. Reka je, Ivana, počneš li mi nešto glumit i biti nešto što nisi, odreću te se i crveni karton ćeš dobiti odmah. Eto, to je to. Ja sam stvarno ostala svoja, takva sam kakva sam, kome volim, kome ne voli me i to je to vrlo jednostavno. Možemo li uskoro očekivati udaju? Ne. Jasno i glasno, ne. Ne, još nema smisla. Još je to relativno friško, ali ja stvarno ne vjerujem u instituciju braka, ali na način da će mi ona garantirati sretnu budućnost, da ću ja biti doživotno sretna i zaljubljena. Meni to u stvari kad nekog voliš, voliš ga. Taj papir apsolutno ne znači ništa. Barem meni ne. Inače, Ivana je zaljubljena u 7 godina mlađeg muškarca, a nismo odoljeli pitati je da nam komentira najveću komediju ljeta. Ljubavnu vezu Šjordikana i 30 godina mlađe Dolores. Pa to je njihov svaki ja sam uvijek bila pedofil. Nenamjerni, nego eto tako i ispalo. Meni svaki momak bija mlađi, znači, to je sad. Ili ako neko ide namjerno s nekim, određenim razlogom i s nekim, onda nisam za to, stvarno, ne volim takve ženske, ali ako stvarno voli tog čovjeka, jer godine na kraju krajeva apsolutno ništa ne znam. Većina muškaraca, sad će me zadaviti, ali žao mi je, to je istina, je nezrela, razumiješ, a cure su zrelije i onda nekako dođu do tog balansa i onda su stvari nađu na jednoj zajedničkoj točki. Točci ili točki, što me uvijek, palatalizacija me uvijek maltretirala. Dobro.